Kesarkar jela kalabu ya kathong men pindap no hapo ubenai jeliu hakaban pinbiang ya kecaka ke bakirpang bansyong dukan madan hakathan kendai lat. Ya kani la pintip do menteri kakam jungok kai ke jela ba polling do habaya kran bat kilat pathai kubor haga jinglit jurip ya ke kendai lat henne ke jamit sing baar. Ba pol la pintip ba kesarkar kelada ben itu ban pendrung kerteng ya baro kinong di dukan madan jong hathan kendai lat ban menta klasa kalong setang ban ai jakano yaki bekin bu dukan. Kumban chupin kin mau hagi benai baladep uba polling do ulalit jurip ya kathan kendai lat haga bawla pintip baka sarkar kadon ya jing thu ban pin kelano ya kani kathan kum kecaka ka bande kerpang na ka banta kitu ki beyai kejat pan sha ya galishu na kendai lat salat sosun ban kendai lat chajil road Kajing wan jonga mentara sini ni kolong ban penslur ban hai museum ya kinong rep jongi namar ada hasil ke ba Mekong ba ka tenat tourism kala ban penlong ya kene strawberry festival tang apa yo menchua noran sentung ba hasolia ini kisnong hak bagi nong rep rep yo hirap yo strawberry de hadin jong ka tuka festival ko ngila pelong kita kisnong mentang ngila shimir senjam ba art balong ba ngit pelong ya kene ka yo strawberry market kajik temu kalau ba ngin kering ya ki nong jungo syakani ke jala ba tru iki try jala ba tip ba kadon kalat gelenti ba kinong rep jungi kin bit kin biang ling ba kadam karyang dan kajing ite rekat bring ke department tourism ba ke horticulture di mentapat ngi kani ke snow ba kani kajing temu ke jungi ba kani ke hendailat nang ni ter selalu sya lat berpai sya sosun bat tumju berpai sya jail road ini kijaka kinlong no ba ni ong ika ka pedestrian zone lani jaka batang ni diberi ba ya ijak ni khang no ke jingrum jogi kali jong ni kathan ya ka bang ala depan penbera ham sya di kuat banyak cepat Jakarta bat ngawat baik kalau ni bat no kini kerja kalau nggak publik biang kalau suitable nak kita kini kerja kunjungi dia kini kena mendai tang membenta kini ke way ke festival andai kedai baik nak benta ba kumbangi ong ba Shillong kedai ke music couple jong dari India kuat ban kena ba kibri masin pai ha Shillong kibobon nanti kipai shwa ningkong ini daerah kini kini experience ya terwai ke siau music jong ki artis badan sap jong ni dia kata ke idea but hakacing idai pada but kini kidong di madan ngi ladap ya ke proses ban identify ki ban register ki ban mentah ke besar kolong sapa ngin ai ki cakap ke kinshong ban punya ke kai ke pateng juki kem dapat ngit syu ya kaya kayeng harga surat juga kendai lah di kani ngin penkut ha jong nai Jun jong tak